Анда эмесе төмөндөгү чыгарма сүйүктүү эжебиз Айниса Алдакулова эжебизге арналат. 50 жаш кураңыз куттуу болсун эже. Бактылуу болуңуз. Дүйнөдөгү бар жакшылыктарды сизге каалайбыз. 50 жаш келдиңби келген болсоң бери бас. Деметкен кыйлаган бозор болдуң демин бас. Эй демин бас. Yaşmın dep müdürüp çalınsam hayat bir koycu yemircek Cerde karlıka alırsam hayat bir koycu yemircek hayat bir koycu yemircek Aşık yaşam, onların doktoru kraldı, doktoru olsun. Kadın acıyat hanım, bayanların acıyatı. Artık onların doktoru olsun. Beş oğlu fazla okup, Allah'ın yoluna Aynısabı kaptanın menen tayının karımtağanın yolları cübürüsü seni katılgen eder. Şu an menen istanağar gelegen. Yenen ağırıp kalganda anan gitti, men kalgamın üydele. Keyin anan tağlı saat tağlı mal anan aysa körünüp tayının menen kaptanın yukarı şu başına olur. Şontup anam bir suyulup vardı bu düyde katatanları olup kaptanenleri olup bari suyunup kıldı olduk tep suyunup onan üyde kalganbız. Ondan ana kaptanenleri geldi. Söyledi de bir haftadan keyin onan men barıp kavara alıp bir haftadan keyin onan asını koyayım desem vay tavanadan aynısa koydum men atını men atını koyup da dep turup aldı. Onun vay tavanadan aynısa at koydu da. Aynısa vay tavan koygan. Ana aynısadan alıp geldi yani. Podun onun işke sayda aynısanın hasta katta oluverdi. Apakem alamga teng жүрөгүңүз Кең бейил керемет түмүн өзүңүз Акылман сырдашыбыз алмашкыз кымбатыбыз Жашаңыз узак жашаңыз Сиздин бүгүнкү кубантып келген туулган күнүңүз менен чын дилибизден куттуктайбыз. Жана сизге ден соолуктун гүлүн, озун өмүрдүн түрүн, түгөнбөс бакыт ырын, түбөлүк ачыгырын, деңиздей тереңдикте, асмандай кенендикте, нөшөрдөй бакыт таалайды, ак таңдай ачык маанайды, жылдыздай бийиктикте, ишиңизге ийгиликте. Жалгызым жароо керим жаным апам, жашоодо баасы жеткиз барым апам. Далайлар жүрөгүмдү оорутса да, дартыма даба болгон дарым апам. Жаркырап нурун чачып турган апам. Чачылсам кубат берип курган апам.
Turmuşta kança eret kulasam da turguzup jardam kolun sungan apam. Apakем ай, арыба сабырыңыз канча экен ай. Ардакта бизди өстүргөн күндөрүңдүн жемиши бир өзүңө кайтса экен ай. 제일.